Saradnja po pitanjima zaštite životne sredine između pokreta Dveri i relevantnih ekoloških organizacija i udruženja je razlog što i Srpski centar ekologije na ovim vanrednim izborima podržava kampanju Dveri i tim povodom na konferenciji za medije se obratio i Željko Stojković. Srpski centar ekologije sa pokretom Dveri ima izuzetnu dugogodišnju uspešnu saradnju. Ta saradnja se ogledala u zaštiti prava na zdravu životnu sredinu, zaštiti socijalnih i imovinskih prava lokalnih zajednica obuhvaćenim raseljavanjem zbog razvoja sektora energetike, a u ekološkom smislu zajedno smo radili na sprečavanju legalizacije genetski modifikovanih organizama u Srbiji. Što se tiče zajedničkih nastojanja vezanih za omogućavanje normalne atmosfere i sasvim jedne drugačije klime u kojoj bi naše društvo funkcionisalo, jedino u pokretu Dveri vidimo iskrenu nameru da je to zaista jedan pokret za život, pokret za biološki opstanak srpskog naroda. Ove godine u Lazarevcu slavimo godišnjicu, 100. godišnjicu Kolubarske bitke i pobede i upravo s obzirom da su pokret Dveri kao jedan pre svega nacionalni patriotski pokret okrenuti ka negovanju kulturno-istorijskih tradicija srpskog naroda, mi se iskreno nadamo da će upravo podsjećanje na ovakve svetle trenutke iz naše istorije vratiti jedno dostojanstvo srpskom narodu kako u Lazarevcu, tako i u celoj Srbiji i da će prepoznati iskrenu ideju, da će prepoznati jednu časnu borbu za zaštitu kako nacionalnih interesa, tako i svih mogućih legalnih načina i političkih za dalji razvoj naše nacije. Uz napomenu na samom početku da Dveri na vanredne parlamentarne i izbore za grad Beograd izlaze samostalno, bez koalicijonih partnera, Obradović je saopštio da su predali listu sa 250 kandidata za narodne poslanike. Među njima su pre svega gospodin Slavko Stevanović, predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Tu je profesor dr. Jasmina Vujić, profesor Univerziteta Berkeley u Sjedinjenim Američkim Državama, verovatno najznačajnija Srpkinja dijaspore, jedna od najuglednijih žena u srpskoj dijaspori i uopšte lider srpskog rasejanja. Tu su zatim dr. Zorica Kuburović, lekar hitne pomoći Beograd i poznati pisac za decu i književnik uopšte. Tu je profesor dr. Mila Alečković, tu je dr. Milijana Savić, također naš poznati pedijatar. Tu je profesor dr. Ljubomir Protić, čuveni direktor Matematičke gimnazije u Beogradu. Tu je niz drugih imena, poput gospodina Ratka Ličine, člana vlade Republike Srpske krajine u izgnanstvu. Jednom rečju, radi se zaista o jednom respektabilnom boju, da tako kažem, poznatih intelektualaca, javnih ličnosti, uglednih Srba, stručnih ljudi koji su na listi pokreta Dveri predstavnici zaista jedne nove generacije političara i budućeg poslaničkog kluba Dveri koji će zaista biti možda i najjači poslanički klub u budućem sazivu Skupštine Srbije. Naravno, na listi se nalaze i svi poznati predstavnici našega pokreta, članovi starešinstva pokreta Dveri, naše uprave rukovodstva i brojnih povereništava Dveri širom Srbije, gde Dveri danas imaju preko 100 svojih povereništava i kancelarija u Srbiji. Ono što želim također posebno da najavim jeste da će do kraja ove nedelje biti predata i beogradska izborna lista pokreta Dveri, čiji će nosilac biti Vladan Glišić, član starešinstva pokreta Dveri i kandidat za predsjednika Srbije na đurđevdanskim izborima 2012. godine, a ono što posebno treba naglasiti jeste da će prvi na toj listi, ili kako smo mi to ovako voljeli da kažemo, prvi beograđanin ili protiv kandidat ostalim kandidatima za gradonačelnika Beograda biti naš poznati kultni voditelj i novinar Marko Janković. Želeli smo kandidaturom Marka Jankovića da na neki način pokažemo koliko je naša aktuelna beogradska politička scena jedna velika farsa, jedna velika prevara, koliko zapravo imamo pre svega jednu laž da mi biramo gradonačelnika Beograda. Ne, mi ne biramo gradonačelnika Beograda, mi nemamo direktan izbor za gradonačelnika Beograda, svi ti famozni kandidati za gradonačelnika su jedna velika farsa, jer će tek budući saziv Skupštine grada Beograda birati gradonačelnika iz redova odbornika, što će, kao i što je do sada bilo, uvek biti predmet stranačkih kombinacija, šema i dogovora. I to je bilo ono najvažnije što sam i hteo večeras da vam kažem. Dveri su
izašle na ove izbore i u Beogradu i na nivou parlamenta Srbije iz razloga da pokvare sve te šeme i kombinacije postojećih stranaka koje gledamo na političkoj sceni Srbije već pune 24 godine i da zaustavimo tu stranačku pljačku Srbije koja se odvija kroz partijsko zapošljavanje, kroz izvlačenje finansija iz javnih preduzeća kojima rukovode partije, dakle kroz sveukupan grabež partijskog plena nakon izbora koji gledamo pune 24 godine. I ja zaista odmah želim vrlo otvoreno i vrlo jasno i glasno da poručim biračima sledeće. Svima onima kojima je dobro danas u Srbiji, ja ih pozivam da ne glasaju za Dveri. Oni imaju dovoljan broj kandidata u ostalim strankama na političkoj sceni Srbije, bez obzira što su sve te stranke već toliko godina pune raznih preletača, promene stranačkih dresova i ljudi koji se uvek iznova kandiduju kao nešto novo na političkoj sceni Srbije, a toliko su izlizani, potrošeni i reciklirani da je to zaista više bruka i sramota uopšte da Republička izborna komisija prihvata kandidature toliko izlizanih političara i političkih stranaka. Svi oni kojima nije dobro u Srbiji, svi oni koji su nezadovoljni takvim političarima i strankama, svi oni kojima je dosta ovog stranačko-parazijskog sistema koji bukvalno pljačka Srbiju, mislim da konačno imaju za koga da glasaju, mislim da imaju Dveri kao alternativu ovom nakaradnom sistemu u kome mi danas živimo. I ono što je posebno važno istaći, Dveri su u ovom trenutku jedina istinska opozicija vladajućem režimu Dačića i Vučića. I vi to možete u ostalom videti na političkoj sceni Srbije, da nas niko ne sme ozbiljno da se suprotstavi ličnom režimu Aleksandra Vučića iz prostog razloga što svi oni bukvalno do jednoga na političkoj sceni Srbije očekuju, nadaju se, mole, puze i na svaki drugi način pokušavaju da budu u vlasti, bilo na nivou Beograda, bilo na nivou Srbije sa Aleksandrom Vučićem nakon ovih izbora u gradu Beogradu i na nivou Republike Srbije. Jedini koji smeju da kažu istinu o ličnom režimu Aleksandra Vučića i onome što je uradio, ili još bolje rečeno, što nije uradio, a obećao je za ovih 1,5 dana, jesu Dveri. I to želim posebno da naglasim. Aleksandar Vučić je pre svega izgubio jedine izbore na kojima se kandidovao pod svojim imenom, a to su izbori za gradonačelnika Beograda 2012. godine. Dakle, on je izborni gubitnik koji u ovom trenutku drži svu vlast u Srbiji, a da nikada nije objasnio građanima Srbije kako je do toga uopšte došlo. Aleksandar Vučić istovremeno, i to je ono što je posebno važno naglasiti, nije izašao niti na jedan duel, niti sa jednim predstavnikom opozicije, niti na jednoj televiziji, već punih 1,5 dana. Aleksandar Vučić, dakle, nije spreman da odgovori niti na jedno pitanje opozicije, a posebno Dveri, već punih 1,5 dana. Takođe da naglasim, Aleksandar Vučić nema ni jedan konkretan resor u aktualnoj vladi Srbije. Dakle, mi ne znamo čime se Aleksandar Vučić tačno bavi u vladi Srbije. Jedini konkretan resor koji je imao, resor Ministarstva odbrane, on je napustio i vratio i možda je u ovom trenutku njegov jedini resor apsolutna kontrola svih službi bezbednosti u Srbiji i apsolutna kontrola medija. I ono što bih posebno istakao i što je zaista onako bilo najnepristojnije što je Aleksandar Vučić učinio u ovih 1,5 dana, podižući svoj lični renting po svaku cenu, jeste ona zloupotreba dece u onoj Snežnoj Mećavi u Feketiću, koja je zaista bila ispod svakog nivoa, a zarad podizanja ličnog rejtinga Aleksandra Vučića.